u Rwanda binyuze mu kigo Rwanda Convention Bureau rwasinyanye na ekipe ya Aston Villa, ekipe y'umupira w'amaguru ikina mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza, amasezerano yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda. Ikinyamakuru The Athletic cyavuze ko mu gihe ingingo zose ziri muri aya masezerano zaba zigezweho uko bigenwa, u Rwanda ruzajya rwishyura iyi ekipe amafaranga ashobora kurenga miliyoni 20 z'amapawundi akoreshwa mu Bwongereza. N'ubwa mbere ijambo Visit Rwanda rigiye kugaragara imbere mu gatuza ku mwenda wa ekipe ikomeye ikina muri shampiyona y'Ubwongereza, shampiyona izwi nka Premier League. Bivuze ko Visit Rwanda ariwe mufatanyabikorwa mukuru kurusha abandi bose bakorana n'iyi ekipe Aston Villa. Imikoranire y'impande zombi ije nyuma y'uko amasezerano u Rwanda rwari rufitanye na Arsenal yarangiye mu mpera za shampiyona y'umwaka ushize, aho yari amaze imyaka 8 akaza no kurangira mu buryo bwiza bushoboka, kubera ko iyi ekipe ya Arsenal yatwaye Premier League, inambara imyambaro iriho Visit Rwanda mu birori byo guhabwa iki gikombe no kucyereka abafana. Amafoto y'iki gikorwa azakomeza kugira agaciro mu myaka myinshi iri imbere, cyane ko Arsenal yegukanye shampiyona yari imaze imyaka 22 idakoze intoki kuri iki gikombe. Birumvikana u Rwanda rwakomeje gushakisha ekipe rwakomeza gukorana nayo mu Bwongereza, cyane ko Premier League ari shampiyona ya mbere irebwa ku isi mu mupira w'amaguru. Ku ruhande rwa Aston Villa, nayo ni ekipe yari ikeneye umufatanyabikorwa mu buryo bwihutirwa, cyane ko mu mwaka ushize w'imikino ari wo mwaka wa nyuma ama ekipe yo muri Premier League yari yemerewe gukorana n'ibigo bigurisha ibyo gutega ku mikino betting. Ikirango Aston Villa yari isanzwe yambara mu gatuza mu myambaro yayo ni icya Betano. Iki ni ikigo cya betting cyangwa se cyo gutega. Iyi mikoranire yabo yari yaratangiye mu 2024. Nyuma y'amabwiriza ya Premier League, Aston Villa yatangiye gushaka undi mufatanyabikorwa usimbura iki kigo. Izi ngizi zikaba zari inshingano z'ibanze z'uwitwa Francesco Calvo, uyashinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri ekipe ya Aston Villa. Calvo yahawe izi nshingano mu kwezi kwa 7 mu mwaka ushize, aho Aston Villa yari irimo guhangana n'ibibazo byo kutubahiriza amabwiriza agenga ikoreshwa ry'umutungo kuri aya ma ekipe mu Burayi, ku buryo ibi ngibi byagiraga ingaruka zikomeye ku bakinnyi ishobora kugura. Ibi nabyo bikaba byayishyira mu byago byo kutitwara neza. Aya mabwiriza azwi nka financial fair play, ndetse n'uyu munsi Aston Villa iracyahanganye n'ibibazo byakomokaho. Uyu Calvo intego yari afite ntabwo ari ugushaka umufatanyabikorwa gusa, yanagombaga gushaka uwishyura neza kugira ngo bifashe Aston Villa guhangana n'ibyo bibazo bya financial fair play. Ikinyamakuru The Athletic cyanditse ko Aston Villa yashoboye kugera kuri iyi ntego kubera ko amasezerano na Visit Rwanda ariyo manini iyi ekipe igiranye n'umufatanyabikorwa uwo ari we wese, ku buryo arenze hafi 20% by'amafaranga yishyurwaga n'umufatanyabikorwa ucyuye igihe. Iyi ekipe yavuze ko aya masezerano ariyo ya mbere y'ingenzi mu mateka maremare y'iyi ekipe. Ku ruhande rw'u Rwanda, gukorana na Aston Villa bizarushaho kurugaragaza mu buryo bwihariye, cyane ko ngubu noneho Visit Rwanda izajya igaragara ku myambaro imbere mu gatuza aho kuba ku kuboko nk'uko byari bimeze kuri Arsenal. Ibi bivuze ko Visit Rwanda izajya ibigaragara neza kandi mu buryo bwagutse, ikintu gishobora gutuma abareba Premier League babona iki kirango mu buryo bwiza kandi bworoshye. Visit Rwanda kandi izaba igaragara ku myenda ya ekipe y'abagore ndetse na ekipe y'abana, mu gihe abakinnyi ba Aston Villa bazajya basura u Rwanda mu bihe bitandukanye, nk'uko byagarutswe na Janet Karemera. Uyu nguyu ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama, Rwanda Convention Bureau, ni nacyo gisigaye kigenzura Visit Rwanda. Yavuze ko abayobozi ba Aston Villa bazi neza icyerekezo cy'u Rwanda. Mu kiganiro na The Athletic yaragize ati bazaza mu Rwanda, bazaza gusura u Rwanda. Ati dufitanye amasezerano na ekipe y'abagabo n'iy'abagore, rero bazaza gusura u Rwanda hamwe n'ubuyobozi bukuru bwayo. Aston Villa ni imwe mu ma ekipe akomeye mu Bwongereza, aho inaherutse kwegukana Europa League mu mwaka ushize, ndetse irimo kwitegura kuzakina imikino ya UEFA Champions League. Gusa uretse ibi, ubufatanye n'ubushuti bw'abayobozi b'iyi ekipe n'u Rwanda nayo ni imwe mu mpamvu zikomeye zashoboye koroshya imikoranire yagejeje kuri aya masezerano. Janet Karemera yabwiye The Athletic ko mu bayobozi ba Aston Villa harimo abashoye imari mu Rwanda. Ati mu nama y'ubutegetsi bafite umuntu washoye imari mu Rwanda. Ati rero ntekereza ko bazi neza igihugu ndetse n'icyerekezo cyacyo. Uyu muntu uvugaho gushora imari mu Rwanda ni Wesley Edens. Uyu mugabo ni umushoramari w'umunyamerika, uba afite imyaka 64. Umutungo we ubarirwa muri miliyaridi 2 na miliyoni 400 z'amadolari. Ishoramari rye ryiganje muri siporo, ingufu ndetse n'ibikorwa remezo. Mu cyiciro cya siporo, uyu mugabo afite ikigo cyitwa V Sports. Ni ikigo afatanyije n'umunyamisiri witwa Nassef Sawaris. Iki kigo cyashinzwe mu 2018
aho bombi bafitemo imigabane ingana na 34.4% kuri buri umwe. Imigabane ingana na 31.1 isigaye ni iy'ikigo Atairos cyo muri Amerika. Intego y'aba bagabo yari ugushora imari mu ma ekipe atandukanye yo mu mikino inyuranye, aho iyo bashoyemo imari bwa mbere ari Aston Villa. Abafana ba Aston Villa bafite indirimbo bakunze kuririmbira aba bagabo babashimira cyane kubera uburyo bashoboye kurokora ekipe yabo. Ibibazo by'iyi ekipe byatangiye mu 2015 ubwo yamanukaga mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Icyo gihe umushoramari w'umushinwa Tony Xia yahise aguriye ekipe kuri miliyoni 76 z'amadolari. Tony yahise asezeranya abafana ko azagira Aston Villa imwe mu ma ekipe atatu akomeye ku isi. Intego ya mbere ikaba ari ukugarura Aston Villa mu cyiciro cya mbere mu buryo bwihuse. Mu myaka ibiri yakurikiyeho yashoye miliyoni 150 z'amapound mu kugura abakinnyi bahenze, aho bahembwaga amafaranga nk'ay'abakinnyi bo mu cyiciro cya mbere. Ku kwezi iyi ekipe yahombaga miliyoni 5 z'amapound, Tony akayishyura ku ikofi ye. Icyakora leta y'Ubushinwa yaje gufata icyemezo kijyanye no kugenzura amafaranga asohoka mu gihugu, bigira ingaruka zikomeye ku mafaranga Tony yashoraga mu gutunga iyi ekipe. Muri shampiyona y'umwaka wa 2017-2018 Aston Villa yishyuraga imishahara ingana na miliyoni 73 z'amapound, mu gihe umushahara w'ama ekipe yo mu cyiciro cya kabiri wari hagati ya miliyoni 25 na 30 z'amapound. Muri uwo mwaka Wolverhampton Wanderers niyo yatwaye igikombe, ariko nayo ubwayo yishyuraga miliyoni 50 z'imishahara y'abakinnyi n'abandi bakozi. Mu mwaka wa nyuma iyi ekipe iri mu cyiciro cya kabiri yishyuraga miliyoni 95 z'amapound mu mishahara. Aya yaragize 175% by'ibyo ekipe yinjizaga. Ibi byo gukoresha amafaranga menshi kurusha yo ekipe yinjizaga, ukongeraho cya gihombo cya miliyoni 5 z'amapound ku kwezi, no kuba Tony ataragishobora kuvana amafaranga menshi mu Bushinwa kubera amategeko ya leta, byahuriye kuri Aston Villa bituma inanirwa kwishyura imisoro ya miliyoni 4,200,000 mu mwaka wa 2018. Tony yaratagishoboye kwikorera uyu muzigo, biba ngombwa ko agurisha iyi ekipe kuri V Sports. Yayigurishije kuri miliyoni 30 z'amapound. Yabanje kugurishamo imigabane ingana na 55% mbere yo kugurisha imigabane yose mu 2019. Gusa indi migabane yari afite ntabwo yifuje gutangaza igiciro cyayo. Uko niko Aston Villa yabonye ubuzima bushya kubera ko abaherwe barayivuguruye, bashaka umutoza w'inararibonye nka Unai Emery, bongera kubaka ekipe bundi bushya ku buryo mu myaka itarenze 10 bazamuye agaciro ka ekipe yari iri mu gihombo. Ubu ngubu agaciro kayo kamaze kurenga miliyari imwe y'amapound. Abakurikiranira ekipe hafi bemeza ko aba bagabo bazamuye agaciro ka Aston Villa ku kigero kirenze 200% kuva bayigura mu 2018. Byonyine nko mu mwaka ushize w'imikino Aston Villa yegukanye Europa League ndetse inabona itike yo kuzakina Ligue des Champions mu mwaka utaha. Agaciro ka Aston Villa ku isoko kazamutseho 41%. Niyo ekipe yazamuye agaciro kayo cyane kurusha ndi yose mu Burayi. Ubu buryo abagabo bashoboye kuzamura agaciro ka Aston Villa kandi mu gihe gito cyane ni imwe mu mpamvu zikomeye zatumye bakundwa cyane n'abafana benshi b'iyi ekipe bakunze kwita ekipe y'ibwami, cyane ko igikomangoma William urimo kwitegura kuzaba umwami w'Ubwongereza ariyo ekipe afana. Ku rundi ruhande V Sports ya Eden ifite irindi shoramari mu yandi ma ekipe arimo FC Annecy ikina mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa. Bafitemo imigabane ingana na 30%, bayiguze miliyoni 3,800 by'amapound. Iyi niyo ekipe baherutse kugura kubera ko bayiguze mu mwaka ushize. Barifuza kuzajya bayikoresha nka ekipe y'irerero ry'abakinnyi bazajya mu yandi ma ekipe akomeye nka Aston Villa. Indi ekipe bafitemo imigabane ni Victoria SC yo muri Portugal. Bafitemo imigabane ya 29%. Bahoze bafitemo 46%, ariko baza kuyigabanya mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya UEFA. Aba baherwe kandi baherutse kugura imigabane ingana na 25% muri ekipe ya Rio Union yo muri Espagne. Umwihariko w'iyi ekipe nuko ari y'umuryango wa Unai Emery utoza Aston Villa magingo aya. Benshi mu bafana bayo bamufata nk'umwe mu batoza beza ekipe yabo yagize mu mateka yayo amaze imyaka 152. Bafite kandi ubufatanye n'ama ekipe yo muri Afrika cyane cyane mu bijyanye no kuzamura impano, imitoreze y'abakinnyi bato no gushakisha abakinnyi bato ariko bafite impano. V Sport inafitanye imikoranire na ASEC Mimosa yo muri Côte d'Ivoire, ZFC zo muri Senegal na Misiri, ndetse na Vissel Kobe yo mu Buyapani. Mbere yo gushinga V Sports, Eden yari yarafatanyije na bagenzi be mu gushora imari muri Milwaukee Bucks ikina muri shampiyona ya basketball muri Amerika ku gaciro ka miliyoni 550 z'amadolari hari mu 2014. Kimwe na Aston Villa, iki gihe nabwo Milwaukee Bucks yari ekipe iri mu bihe bigoye aho yafatwaga nka ekipe ya nyuma. Gusa kuri ubu iyi ekipe yazamuye urwego rwayo
ku buryo byageze aho mu 2021 yegukana shampiyona ya NBA. Nubwo mu myaka 7 yari yabanje, iyi ekipe yabarwaga nk'itagifite ubushobozi bwo guhangana. Ikibuga cyayo nticyari gishobora kwakira abafana barenga 600,000 ku mwaka. Kuri ubu Milwaukee Bucks ifite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari ivuye ku gaciro ka miliyoni 550 mu 2014. Muri make birasa nkaho Eden na bagenzi be bafite umunararibonye mu gushora imari muri ekipe itameze neza, ariko gahoro gahoro bakagenda bayubaka kugera itwaye ibikombe. None ni gute uyu mushoramari yabaye inshuti n'u Rwanda kugera ubwo narusuye mu 2021? Ibi byose tugiye kubigarukaho mu kanya nyuma yo kwamamaza. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha, kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero: akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Eden yatangiye kugira ibyo akorana n'u Rwanda ahanini binyuze muri basketball. Mu 2021 ishyirahamwe rya basketball ku mugabane wa Afurika ndetse na NBA batangije imikino ya Basketball Africa League cyangwa se BAL. Ni rya rushanwa RSSB Tigers iherutse kwegukana itsinze Petro do Rwanda yo muri Angola. Irushanwa rya mbere ryabereye i Kigali muri BK Arena, bityo Eden aho umwe mu bantu baje kurireba. Eden nawe ni umufatanyabikorwa wa BAL cyangwa BAL binyuze mu kindi kigo afite cyashoye imari mu bijyanye n'ingufu cyitwa New Fortress Energy. Ubwo Eden yagezwagaho igitekerezo cyo gutangiza BAL, yarakishimiye cyane kubera ko gifite amahirwe yo kubyaza umusaruro impano nyinshi zo ku mugabane wa Afurika ubundi zitagiraga uburyo bwo kwerekanwa ku rwego mpuzamahanga. Mbere yo gutera inkunga iki gikorwa, uyu mugabo yaragize ati ntekereza ko bikwiye ko hashyirwaho shampiyona ya basketball muri Afurika hashingiwe ku mpano nyinshi zihari. Ati ibi nibyo nkunda kandi ni amahirwe akomeye cyane y'ishoramari. Ikigo cye cyifashisha umukino wa basketball mu kumenyekanisha ibisubizo by'ingufu zisubira kandi zihendutse, ndetse no kongera ubukangurambaga ku bikorwa byo kubungabunga ibidukikije hirya no hino muri Afurika. Iki cyo kigo gikora nuko kuri buri manota 3 yinjijwe mu mukino wa BAL, ikigo cye gitanga ibiti 3 byo gutera. Intego akaba ari ibiti 100,000. Ntabwo bitangaje kuba uyu mugabo yaragize inyota yo gushyigikira ibikorwa bya BAL, cyane ko n'ubundi ishoramari rye mu mikino rishingiye ku kuzamura impano z'abato ndetse no gufata ekipe ziri mu bihe bigoye akazubaka zikaba ekipe zikomeye zifite agaciro kenshi. Muri make afata ibitekerezo bito akabyubaka kugera bibaye ibitekerezo binini, ku buryo na BAL agomba kuba yibona muri uwo mujyo. Mu itangizwa rya BAL i Kigali, uyu mugabo yari yatumiwe, yashoboye kureba iyi mikino ayireba ari kumwe na Perezida Paul Kagame. Imiyoborere ya Perezida Paul Kagame ni indi ngingo ikomeye cyane yatumye uyu mugabo Eden akunda u Rwanda, akaba anafite icyizere mu cyerekezo cyarwo. Ubwo yasuraga u Rwanda yavuze ko ari igihugu cyihariye cyane muri Afurika. Ati ntekereza ko u Rwanda ari igihugu cyihariye. Kigali ntabwo ari umwe mu mijyi isukuye kurusha indi muri Afurika gusa, ahubwo iri no mu mijyi isukuye cyane ku isi.
ati iyo usubije amaso inyuma mu myaka y'1960 ubukungu bwa Singapore n'ubwa Jamaica bwari buri ku rwego rujya kungana. Nyuma y'imyaka 60 ibintu byarahindutse cyane, ibyo ngibyo ahanini bitewe n'imiyoborere. Ni umugabo ushima imiyoborere ya Perezida Paul Kagame, aho avuga ko yabaye indashyikirwa u Rwanda rugatera imbere bigizwemo uruhare n'abaturage barwo. Ati ku gihugu kidafite umutungo kamere mwinshi w'amabuye y'agaciro, abaturage nibo babaye umutungo wacyo ukomeye, kandi hari icyerekezo gihamye n'inyota yo gukomeza gutera imbere. Birumvikana niba umwe mu bafite imigabane muri Aston Villa azi u Rwanda akamenya n'icyerekezo cyarwo, biroroshye kuba yakwemera kwifatanya narwo muri ubu bukangurambaga bwa Visit Rwanda. Aston Villa ifatwa na benshi nka ekipe y'ubukombe mu Bwongereza, kuko uretse kuba ari ekipe ya kera cyane aho yashinzwe mu 1874, ni na ekipe ifite byinshi yakoze. Aston Villa ntabwo ariyo ekipe yavutse mbere y'izindi kubera ko ifite ako gahigo ni Sheffield United yashinzwe mu 1857. Gusa mu ekipe akomeye Aston Villa ibarwa nk'ikuze kurusha izindi zisigaye. Iyi ekipe ikomoka mu gace ka Aston ko mu mujyi wa Birmingham, ari nawo mujyi wa kabiri munini mu Bwongereza. Iyi ekipe imaze gutwara ibikombe 7 bya shampiyona. Yatwaye 7 bya FA Cup, itwara Ligue des Champions, itwara Super Coupe ndetse na Europa League iherutse kwegukana mu mwaka ushize. Iyi ekipe yatangijwe n'abagabo bane bari abigishwa mu nyigisho z'umuvugabutumwa witwa John Wesley. Uyu mugabo wabayeho hagati y'1773 n'1791 afatwa na benshi nk'uwatangije itorero ry'abametodiste. Inyigisho ze zirimo kwita ku bakene, gufasha abababaye no kugira ubuntu, zatumye akundwa dore ko yanazengurutse ibice bitandukanye ku mugongo w'ifarashi, aho yagenze nibura ibirometero bikaba 400. I Birmingham naho ubutumwa bwe bwari bwarahageze, aho mu 1865 hubatswe urusengero rwo kumuha icyubahiro ruzwi nka Villa Cross Wesleyan Chapel. Wesley yashishikarizaga abayoboke be gukora imyitozo ngororamubiri, ari nayo mpamvu urusengero rwari rufite ikipe ya cricket. Mu itumba ryo mu 1874 abagabo bane bari basanzwe bari muri ekipe ya cricket y'urusengero rwa Villa Cross bagize igitekerezo cyo gushaka undi mukino bajya bakina mu rwego rwo gutuma imibiri yabo ikomeza kumererwa neza mu gihe bategereje ko shampiyona ya cricket yongera gutangira. Aba bagabo bahisemo gutangiza ekipe y'umupira w'amaguru aho kubiya rugby. Babikoze kubera ko umupira woroshye kuwukina ugereranyije na rugby isaba imbaraga nyinshi. Ekipe bayise Aston Villa. Villa rituruka ku nyubako y'akataraboneka yari yubatswe muri aka gace, ikaba ikimenya bose kubera ko yari inyubako iteye imbere cyane ugereranije n'izindi zari zihari icyo gihe. Aston ryo ni izina ry'agace iyi nyubako yubatswemo. Aba bagabo baje gutangira ibikorwa bya siporo, ekipe igenda ikura kugera ubwo mu 1877 babonye undi mufatanyabikorwa w'imena, William McGregor, umugabo wakomokaga muri Ekose, akaba umushoramari. Yari afite iduka mu mujyi wa Birmingham. Yagiye azamuka mu ntera kugera ubwo yaje no kuba perezida w'iyi ekipe. Urukundo rw'umupira w'amaguru rwatumaga ahorana umujinya kubera uburyo imikino itari iteguye neza. Ama ekipe yakinaga mu kaduruvayo. Mu 1888 yandikiye ubuyobozi bw'andi ma ekipe abusaba ko bashyiraho uburyo bwo gukina buri ku murongo. Uko niko shampiyona y'Ubwongereza yatangijwe ku mugaragaro. Ama ekipe 12 niyo yayitabiriye. William McGregor yashyizeho uburyo ama ekipe akurikirana uko imikino ibiteguye n'ibindi bigamije gukora shampiyona tuzi uyu munsi, kandi biracyakurikizwa. Aston Villa yakunze guhura n'ibibazo bitandukanye kugera ubwo yamanutse mu cyiciro cya gatatu mu 1970. Hica gahigo kabi ko kuba ekipe ya mbere yatwaye shampiyona, ikana bimwe mu ma ekipe 12 yatangije shampiyona y'Ubwongereza yari imanutse mu cyiciro cya gatatu. Kuri ubu ariko iyi ekipe yamaze kongera kwiyubaka nyuma yuko yashoboye kuzana umutoza Unai Emery wanyuze mu ma ekipe akomeye nka Arsenal na Paris Saint-Germain. Emery azi Visit Rwanda kubera ko umunsi wa mbere atangira gutoza Arsenal ni nawo umunsi wa mbere amasezerano ya Visit Rwanda niyo ekipe yatangajwe. Intego afite muri uyu mwaka w'imikino ni ukwitwara neza mu mikino ya UEFA Champions League, akaba yagera muri 1/4 nk'uko byagenze ubwo aheruka muri iri rushanwa. Arifuza kandi gukomeza gukora ibishoboka byose Aston Villa ikaguma mu myanya yo hejuru muri shampiyona. Intego nyamukuru ikaba kuzongera kuza mu myanya ya mbere izatuma yongera gukina Ligue des Champions. Iyi ekipe iri mu mavugurura, ayiherutse kugura kabuhariwe Yohan Manzambi w'imyaka 20. Yaguzwe ashobora kuzagera muri miliyoni 70 z'amayero. Abarebye imikino y'Ubusuwisi mu gikombe cy'isi, uyu musore mwaramubonye. Afatwa na benshi nk'umwe mu bakinnyi bafite ahazaza heza mu mupira w'amaguru. Yaturutse muri Freiburg yo mu Budage, ari nayo ekipe ya Aston Villa yatsinze mu mukino wa nyuma wa Europa League, aho yayitsinze ibitego 3-0. Stade ya Aston Villa yitwa Villa Park, yakira abantu bagera ku 42,640.
ibyo bivuze ko imikino 19 iyi ekipe yakirira mu rugo muri Premier League yonyine ishobora kurebwa n'abafana barenga 810 muri stade iyo yose yuzuye, hatabarimo imikino y'ibikombe n'amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Ubuyobozi bw'iyi ekipe burimo no kuvugurura stade kugira ngo ubushobozi bwayo buzamuke burenga imyanya 50,000. Iyi stade izajya igurishirizwamo ikawa y'u Rwanda gusa. Kuri televiziyo umukino Aston Villa yatsinzemo Tottenham muri FA Cup mu mwaka w'imikino wa 2025-2026 warebwe n'abantu 6,500,000 mu Bwongereza. Umukino wa nyuma wa Europa League Aston Villa yakinyemo na Fribourg nawo warebwe n'abantu 3,500,000 kuri TNT Sports. Byongeye kandi Aston Villa ikina muri Premier League irushanwa rikurikirwa n'abagera kuri miliyari 1,870,000 mu bihugu 189. Intego y'u Rwanda ni ukurushaho kubaka no guteza imbere ubukerarugendo ku buryo uru rwego rurushaho kuba umusingi w'iterambere ry'igihugu. Ari nayo mpamvu ibikorwa byo kwamamaza u Rwanda bikomeje gushyirwamo imbaraga. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, ibyo ndabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje, naho ubutaha. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro cy'ibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.